Hamren ben dong kamukam ka celeng nok tirang pen langmin sodak PWD atowar kahinua jok habararat kaningri. Dilai mal trok along kuti pliso se anam akani keneblong. Adani company aphan suri sirke bighasalong lekipia dim CPIML KSA KNCA lapen kaprega sotom kahuri dama puthak pherangke amai kangni Kardom pini ada berta long peneli sangpi marvelous rong pharpi nonar ju iktha berta angton pen Hamren district ahempi kapaleji aphan PWD atawar akrong tinta akame kavedera jok havar arat kaningri BJP Sarkar Kachari pen India dera phan chingthur olopupen ajoksi Digital India pu pangdak dera phi West Karbi Anglong district ahempi kapaleji phan ikrong bagatowarta ki iksip mesen ke doji kalisi gari kebe gabang phuatum chiminang sera towar saide si theglong BJP Sarkar Kachari alongsi rongsopi rongso rongbot atogano ke duar rat do anta chingbedun etsi ador ke so vote ke pipen MAC constituency inkoira trok pen inkoira trokta pahaidunu ke haitang pen non ingkan kre isi ke plenga phita West Karbi Anglong Hamren district ahempi kapaleji aphan chetoroke manghumeme halapu kalward kahino ajak kiding kasemar ponpe anta kalilang aron choklim pen kasemar ka vedet penta gari motor kebek phere meme anpin luputa lamthe longpon rado anaphan pini nal tuma phan birta ke wan pi kenang sot abangke Hamren district headquarter pen difurong sopi laso ke dam jia towar ajak ke tinai lake Hamren pen nongkamukam waya ladak nokterang lapen langnimsu lano lapen laso towar mesen ka semar ponjia phan ke PMGSY atowar deng ponlo lapen laso towar ka semar pon lake isi manghumeme 5 kilometer ajak ka semar pon lake non dak nok Hamren tu Linchika waya nokterang posita me nokterang an kili PWD laso pen kilang don krang penajok la pen sotasi council pen kilang don krang penajok non la so towar abangke dak habit along ansi jut kok lo laso ke jut kok along rata tumke chileng nang kok aposi non la subway laso tiar thulo sitame ningkreng barla arve ke jang ahut dokok asi ongdung laso towar 30 minutes kili najia por bangke घंटा sila so towar long ke honang aju Pinpur me district ahempi Hamren along district commissioner SP Sai Kamalongtin gazetted officer Chokumar Doan MLA EM MEC KarbiAnglong Autonomous Council Board Chairman pen ke chenglok ke ongdung chongda chetelo behabe park eklem gari ka chovega tum anta jopar ni labang so towar kebek ningri krung anpin Ningkan kang thimangbong labang so towar phan baithalang so PWD Division Executive Engineer SO SA tum kelang ke pangkria joksi contractor ta kam chiklem pami medelo Ningkan kang thim arbe ke jang gari motor ka cheleng kisung ka chingkoi holik ke jang kanglit pen घंटा ajo habit ke honang lapen ahut pen ahut nok terang arat thurpak pen gari kang doidun towar harlong sangti ke thok anta klem dun nang loputa pherangke athengno chithan ringti Oke, kadu wera da tekpon loke, tang pami mechin loke. La puar wi chu sui chok la ga rong abe. La ga dharasta we jit kok lo. Kamang hu amuni mangai than jok thol lo. Tuar mesen po puleng phit po, dongka le lo loke nok tang ling hathiri long chol lo. Impra la mang ta la ga tang te tekpon loke. Tang te vek lo. Sita la ga ne ke non klem bom nang po. Na so kam ke ene tum kar ju ke la non klem bom se jitan than tho. Sita ing ton kok no anta. A chui tir la barikha hura we yang nang klem lo. Ni tumar judun lo dak hala international pi aleng po pha nang thak pi lo min malika bang mate contract pi so bang so da podam juno anakang klep pin lo ge itu duty immediate la poli itu ningkan si so towar chela kasi non ningkreng abang ke dam ke bang su ana siksa ke we bos tamila arwe jong si kejang chopang thang la penalo sini tu de bang sap siksa che titi Aku lah isi abang ke lah hihu lah nok terang atau war lah tinyali hadang nok terang tinyali do pendak kalau kipuan lah si akik keng akik tu bang hat ke tido lah suatu war bang orang arjon si mana
palut perlo mat aku rongar jon chota lila ni tumla nok terang la pu mahale na bangke mane ke dam ke siksak ekdom kaching thu ka char bu rong su tum do na pen ha pu pen anda ke piku sitame la so to war dam bek nei ni tu la CPWD asai campaign labang so to war ka chileng pameji aphan hawara rat pen chuning ri anparta KarbiAnglong Autonomous Council kachari CM Dr. Tuliram rong hangsitame West KarbiAnglong District ahempi hamren rong supi kachileng atowar Misen iksib atowar kasemar pepra ponji aphan sodak ahukum ki piji aphan hawara rat pen chuning ri thulang ladang nok terang ara tum pen an chpadu guno gari sitame motor la hai sitame ni tum ladak mithang jungjung rong asar pen chenglok chakri chakro la itum rong mikar mithura tum si towar la pine ke wa pine harlong sitame ni tum dak rong sar klim sumar pen chenglok risu ejang la ekdom edon inu sitame ni tum la pul longle phudam pen la harlong pine si jo thok bom lo la pen dampor sitame pina ana agari ya phan ke ni tum mane indoi dun pola son si ni tum claim dun bom lo mane pina ana kam ni tum na dak chupa kostola athe ni tum manghe pine PWD la ar ke claim tum ta kali la pen pine government nong ke claim dun tum ta li ni chupaning ding lo stan to la bar khai se ka bang ke tiyar thek the da lo stan no nang tiyar po pu pinia ni nang tiyar he lo sita la so to war la si anu tin de ka bang lo CM EM ben cheng lok hamren ke district headquarter pinak dak se ke bang lo sita pinia ni ta so to warang tiyar ke la neli thuke ke podun thu ong thuke apatar hisab taun elo anut nat pen ke bang ne officer dum bang ta headquarter long ba bang nang kok lo so to war kang bai pon council gari mohat na pum thek long lo so council agari long ta neli si ke rap dun ta si dak aluma na pe bat si nang ke rap dun lo na pe bat dun lo hamren pen linchika via noktirang ka cheleng atowar habit an kangton kok kepetang ti atowar along ong tungarat habit an kangton kok pen kangram su atowar kapejut kok aputhak setame kilang tarli pen kasemar thujia phan chirok tokarat pen chuningri hamren pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE Dilai Police Station angkang National Highway ingkoi rasir kep 6 mile forest asai hemadungalong raikom sai khetum kiriketar li pasai ke klembo mahut ihum dang troka tragalong khangdun si ritar li pasai dengponlo Lason se Manipur pen wangsi Guwahati na thu ke pangno bom AS01 MC 0639 dang troka tragalong raikom sai khetum kiritar li dun unahut hon themimi kani hom krehini longponlo Kelongpona kani kadokowe lin kre isira gram pharo phoa phai longlo lapen sumindara dang ahithia long langdam poloti kuti phli anam longji pusi thanpon bangso kania truck adesh border long pensi longpon lo bangso sai ke deng pon la ke Dilai Police Station OC Akas Gogoi ke Japon ahut bokajan SDPO sitame chetong do Kenem long tanga kani do an la pen truck driver Amit Singh aphan sitame raikom sai khe tum nep inang ponsi arona teng pen lamhoi pabon ponlo Dilai pen Bijoy Rongpi KarbiAnglongLIVE Kedamtang preni phain ko ra hiniar ni CPIML HPC KSA, KANCA, AISA, RYA, Nirman Shramik, AICCTU asongatum Dima Hasao Autonomous Council pen umrong solong lelong mining project amen pen Adani company aphan 9,000 bigha salong le kepek ponji podima long an kahumri dam padu Bangso kahumri dam ahut ke thek dam long atengke hakko pen ke do Karbia rong barim hemrit biribi thung kangchotang rong troxy Karbia rong along le phelang anta chi ute kang nangpo Lasi rong rup kitir tanga jo rong kachukim tanga jo anta katharli edjipu asayalong chidondun thekhe bangso puthak sodak pen pinrem ponlo la pen prabjin pen BJP rap mangriatum la pusona sai kedeng ington serak nangji pusi pherangke amayalong pen ke hangpadu umrong solong Karbia khayatum ke do rong troxi arong amen la puson henlo boro lokhindong tharve langso choto lokhindong chekso langso siki langso Choto lobang lapen boro lobang arong arada tumsi kisung chetong nangpo
Adani company aphan longle ke pegamen pen rong rup ke thir tang rong barim hembrit kangcho tangalong le phelangsi rong aradatum chi ote kang nang popwalam kar julong penta ningdum alam Hakoko pen kachobochi arong si ke tharle ji puke mentunita CPIML HPC KSA KANCA AISA RYA Nirman Shramik AICC TU asong atum che don tun thekhe Lason thak thak si Singhason Khonbamon Anglong Alongta BJP ke Japon Karbi Autonomous Council pen Assam Gov Mines and Minerals sangbong MOU ka chetok pondet ajok hako pen ke do barim lang biriga thoi Singhason Parbot lapen Khonbamon Anglong pia dungarai Karbiarong ke do an ke tharle pon thaiji aphan pangcheng bonglo Lasila bangso sai sitame prabjin pen ington angji pusi phirangke amailong CPIML HPC KSA KANCA AISA RYA Nirman Shramik AICC TU asong atum ke hang pado ang ton masih Karbiarong kalau so Karbiarong kata lang teng pena bangke panguncok lah hai Karbi jongke rai la indong joan si do nona bangke aku la so sorkar kin ben kede itu si Karbi kai than hala dapen mane kitoi mati kiplung puta putia tahenone Athe majority mane all laso non 9,000 laso long le bangke Karbi itu haku pen site kibo Karbi rong chukim halo jaga bangke long paru sose aku jalong bangke long paru ini tado jalong bangke komcha tado he sita lamne ko dem teng dem pen abang laso long kacit terek dah atum tado long So si angton la 9,000 bigha area masih Karbi majority area. Mulut hala dak pendako Karbi tum turunang pokona lo ke bitu ko. Company atau mapan umroso lo 9,000 bigas Adani company group paten Karbi Anglong Arlo Singhason Khonbamon Anglong Assam Gov Mine and Mineral lapente kag Anglong MOU kacetok pondet ajo hako Karbi atum arat atum rong nangachukin ajo anta ketharle aji asai along nilitum ahin pen sodak pen pinenton lapente Prabjin pen labangso asai kanton ponjiapan soda pen nilitum ahin pen pasini pompu umrongso Karbiatun Boro Lokindom Tharbe Langso Soto Lokindom Cekso Langso Siki Langso Soto Lobang Laben Boro Lobang News Report KarbiAnglongLIVE APHLC Ratcharia Songaja Kong Kapang Tang Pon Bom Japan Preni Pai Koira Porni Dong Kamukam Rong Supia Dung Het Lang Sudo Patuak Lam Long APHLC Asong Atung Pen Public Rally Amai Pi Mesen Pen Kepaman Pon KarbiAnglong Arlo Along Non Amad Ratcharia Songang Bong Pen Kang Tang Dun Bom Asong Pulote APHLC Asong Henlo Pule Jongdam Deta Choklo Bangso APHLC asong aja kong kapang tang Japan Preni Pai Koira Porni APHLC Wothalangso LAC atumpen Chepater Piponsi Lang Sudo Patuak Lamalong Ong Tung Amuluk Chetudunsi Maipi Dopon Maipi Gidopon along Aluhiaman Pen APHLC Amai Tu J.I. Kathar Pen Kedanglok APHLC Tiripi Klembang Atum Lapen LAC along Klembang Atum Pen Kedanglok Ki Ong Dung Asong Japotu Mayalong Chetosi RD Jojo Pen Mai Dopon Ilitum Akaya Pana Penilitum Long Rilong Padapan Kachipa Jom GK APHLC Asong Chot Lasi KarbiAnglong Arada Tum Sitame Matha Pame Pensi None Pangke Vote Jok Nang Pupusi Mailong Aluhisa Ko Tum Pen Radapan Kampon Halapu BJP Ratcharia Song Nang Kachari Ke Chok Chila Pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long Hangapan Ke Chok Chi Twalam Pen Kinangan Kijong Padupon
ตั้งแต่ APHL เสียไม่ผู้ใจกับท่าเป็นเทรังเกียเทคโนโลยีอังต้นเป็นเก็บพันตอนลำเทเลอาร์จิปอนซิน Pini lagi autonomous state kelong ya phat demand autonomous state pivek nang yili tom phan la BJP tom bange thang na claim he der alang li tum wan uni der la pen alang li tum VGR along le penta eviction he der la pen ke lan jot kali asulang hala sar thi phang cholong lian da eviction he der la pen hala karbi long lip asar pimar atom phan long lip okay be pani jor waret long lip bongo senatum halatum phanda eve eresan da hai heder long lip ke alapen ke to barielo diwa akhe tom phan bang ni pichi lot long lip pichi atom phan eres hai heder lo long lip rina rong pipi alapen anu kaprek do lang bang krihini la sona case ni tu chiliyun in nona phanta eres hai heder lo hasdi pi hai heder lo la pen la son ke non ke la BJP tum la son kapachi plang ya phan rap dun rong pen a jot non ke la bang son Karbi pi dimasa pi tribal pi tum a okwe kapachi jor akam BJP tum rap dun rong la pen ke ka ke klem dom phan video ka he no hala information technology arona teng pen section 67 ateng pen 67A ateng pen ka arrest lang ido la ta arrest ha hiderlo la pen alang litum a mobile phone ta police atum papetris along liderlo alang li tuliramong hanggepu police ta SP ta DC ta alang li deng sidopu an non ke alang li deng sidopu lo tante la ka arrest reke alang li tuliramong hang si paires long lidet lo lake prostitute atom han ke rapdun prostitute ka pe ong ya pan karbia khay prostitute a khay pu pa thang ya pan si tuliramong hang claim bomb lo mai pi judera phi ta me armu chijeng ta me padok ponsi APHLC pahai nang APHLC pangtang nang pu ke hang taram ponsi dong kam rong supi arlo par om phu antu dong kam pen dikipe KarbiAnglongLIVE Karbi Anglong Autonomous Council atum ahin pen radaphan chiri phon longlia pata piponji pu alam chak kache pipon ateng pen preni phain koira phorni Dwar Bagori constituency angkang Daithor Samson Singingti open stage along Siluni Jan Revenue Circle atum chepatir pipon si ake joy pen V form kerona sai dengpon Karbi Anglong arlo kedwana rada tum sitame methangalong le pata chedo rep nangji pura Karbi Anglong Autonomous Council pen mathaponsi a constituency tinalong kedwa rada tum adon tinatuma phan chiri pho analong le abangke pata ke joy pen kipi ponja phansi mangpon lo laso teng pen em Richard tok bisitame amethang constituency phan kaching hon pen a joksi kiduk kila gatuma phan mathaponsi ake joy pen pata keron ponja phan V form fill up pipon lo Labang solong ka chitong dun LSAB member Jameson Tirang Daithor BJP local committee Maipu Daniel Rongpi Rada Cycling Bang Amuron Tirang Rongasar tum penangan chitong dun si V form ake joy pen form fill up ponlong lo Bang solong rat charia song pen thoromalam chipu pe pin pensi bang so sai deng ponlo puta ninje ponthu Niwe ketan pajin kang tungan apa aja mau pen ke tanah sana era BJP government pen nitum Karbi khai mate ame khang arader pasi hon bi gajok si CM sar tum EM sar jeng lai lo adon tin ta mela BPL tum jote ni puta chiri te tum ma e don pen chiri hoke puta kuri pina ibeg nang pusi jeng lai lo so teng di ni tum EM sar di chat tok ni tum banang pin khasi ni metang pen dang lok ni tum te ge ding tu de yaru sar pen jeng lai si ini Daithor pura saya bilang le, la nota puling pan Dwar Bagori nota puling pan dia,
di bom piri apian nang kusi pini hang lo itu penang piri api long lo non paru tom ni tang lo aku ancu dah tak lewat lah paru mau pakai tahun ko yang ni sida kira tuan fan kardom pajir lo asi pini litum dak dwarbagri hawar kecheng si ake joy pen longle pata kasilam litum dak daithor angkang pi rong ke thom pen si pangcheng pon lo daithor polling station la pen taradong la pen rong sali polling station pen si pangcheng pon lo laso ka fill up mane la longle pata v form ka fill up kecheng along hala litum dwarbagri local mc Anpar in charge education KarbiAnglong Autonomous Council ake hai research wina pen khara teng pen party alam flag long le la pen horom flag long le plus song alam flag long le la so teng pen si dadak party alam flag pe horom alam flag pe pin pen si kaduk ave APHRC punon congress punon kapre song tum punon dadak munit hejan khai yanang bong pen si dadak long le pota selang pon lab lo News report KarbiAnglong Live. Tane pinya da berta bang ke lapon se kang toniglo domi thak me kardom.